Kanisa ya KATHERI sakitiria inatunisa tunana mwaburi nayo kanisa Amethondisti bakiarirwa ri bowetene basunite atongeria botunisa tu bara bakwata mbaru atongeria bo Bishop NTOMBURA na kuenga Reverend Stephen Murioki yongwane ne bya kanisa kuloki bowete bakauke mwatha yonde ya kanisa ya Synod Direction kuburunguru Bishop Bundi iranende na wakiaria wetene NTOMBURA nethira akeolelia ura kanisa withirite kiangarata na atongeria ne bwawe na kwithira GUCIEBERIA wathanine mutukikare aina ntatonkuloki ndoa cia kanisa ya Amethondisti no kaiguita na mbere ikimataga arana ndi ciumite kiri Synod ukinya mwanka kiri saketi na baba ni atongeria basaketi ya KATHERI na tunisa tunana rungu rwa Synod ya Nkubu mbere BAKWATHIKIRA atongeria bara bakugwata mbaru President Bishop Joseph NTOMBURA mbaru na kinya minister bara bakugwata NTOMBURA mbaru kinya bo bakengwa kiri nyomba cia kanisa tangire Reverend Stephen Mawira na nkuruki bo bakigite gamba bakiuga mawatho jonde jara bakathikira na bakathikira no mwanka jethre jomite kiri Bishop wa Nkubu tawe Dr. Justus Bundi nabacoka bauga mbithurende steward no steward uroreo atiko comply na manto jareo Stephen Mawira kapauga au memasi nere no ntomasi ni saketi yetu na to comply na manto yetu kuga ate kuthingata manto jarai to kuga ikyo to kuga au memasi nere no ntonyo barakara na Reverend ungi na mutesete kidogo to mureta ndeje Reverend ungi ne rejirecho mberechwa na ndere kiandombe neo Stephen Mawira no to kuga aume ere employer wawe amuike nange aritan to sender kenda senda amusendi nange noto kugo toga manto ja instructions to bwiri ku get kuma kere Reverend Dr. Justus Bundi Mereti atonenkara instructions until further directed irio tomba kumenya manto ya geta conference bagachoka Reverend Joseph NTOMBURA auma na bateo muthura iba mwendete ende katwetithia spindi ene mono na wakiaria Bundi ntumo yawe kiri NTOMBURA ni ati utongeria bawe ne bubo kwangatania kanisa na ko abati kwa ene kanisa kanya bakathura mutongeria ungi ukwonora manto ya ukara ukwonora umabwetete ukwonora mamba bete bakithithaia please munene wetu itukwendete okairi ni utongeria bwaku butebui akanisa kanya ethura mutongeria ongira mwathani akaeja na agwatithania kanisa na ametithia na mbere kwa utwe muromba na kwinyia muno nebere utongeria ene igitara ile athirire kanisa yetu ni rekerwe conference ikarendi guru antu bendo bo mwega bakarendi guru bagwatanire bathithie conference bathurane na njira yagirite na muthiene kiri Bundi no rite NTOMBURA utora karurukire gite kyo tongeria kanisa ja Amethondisti ndene Afrika no wabati kurithia ndira kanya kawe kathirire tamu ya President Bishop ni miaka 10 na tamu wethirire August mwaka muthiru tariki 3 gite kya arara akyo kya Afrika na kyo tamu yo yakyo irathira this March na ibarathuranire ongeajukia o ukurathithirwa Africa Methodist Council kinya Methodist Church in Kenya o utamwe kwethirire o urebere kaora ureberu kaora kinya Methodist Church in Kenya riuga ebera kaora ongeajukia otongeria tutina thina nagwe kuma KATHERI wandini ya Bothugusi West gicigo mbunge ke Central Imenti nkiripotera nteto cia weru ria kwaritwa ni Mutungi Kare